chibei le vek ole Thu Thar Thlirna episode som pakhatna kan lo lom le vek chu kan YouTube channel min lo ngai thlak sak thin tu te in zawa in cholkar thar hun nuam lak le lim takain man theina turin du sak na sang ber kan hlana chu kan thliro ma sak ber tur chu October ni som ko pathian ni khan Hamas le Israel thu ruaipui helpol anin ka awangin Gaza a Rafa hum chuang boina achuaka Hamas te hian Israel sipei te omna lama silayan ka poka anti tank missile te po anon kap ni in Israel sarkar chuan an soya Israel sarkar lam soinan chuan Hamas ten Israel sipei te an ka awang hian Israel sipei panin nun nan chana sipei pathumin liam an tur bok an te ni hemi awang hian Israel chuan Hamas te chu Egypt rama an inrem na siam zo tak bo chia puin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a security cabinet thut khom man mo kawa ti chuan thutluk na siamin an ram sipai Israel sipai te chu Hamas te hi be chun jom ve ngal turin thu pe kan pe a Israel sipai te hian Hamas te hi an be chun jom ta ngalani Israel sipai te hian in do thlo thina le khomwal lama teng le selai te mangin Gaza chim lama Rafa kho hian be a Hamas ten biruk nana an mantrin leiverte an bom chena sa le a ei ba ka hian Gaza mun laili Hamas ten amalama Israel mitang te an khung na thin leiverte po an bitumani thutar bera chuan Israel in Hamas te an beile awang hian Palestinian mi somli pali nunnan chana nunna chan zinga hian Hamas mi le sa paruk te po an tel nia soinia tin mitam takin hliam an tur boka tin hemi Israel sipeitana be puyan thlaka hian Rafa kho mai ba ka hian khan e news ko pui chunga te po be pui hian thlaka he in be na hi mitam takin Israel le Hamas te inkara inremna an nei atitlol tua atangang ti an hlau thon thu te po an soi chok na saleni Israel sipeite chon heti Hamas te laka be puyan thlak zole nu hian Hamas te nena Egypt rama inkahhai tuthlung an lo siam pel to chu an mang chun jom le to ni in anin soya amairo chu Hamas ten engtikhun apo inkahhai tuthlung an ron bot chele ani chuan Israel sipeite chuan dimdoina tel lowin an chang le jel don ti po an soitel boka hetiung borok ani awang hian Israel sipei ho tu luber Lieutenant General Yel Zamir point an ram sipeite chu engtiklai po in ringa Hamas tena ral thuam manga Israel sipeite ron beile tumna anne ani po ha lo chang let ngal zat thei tura in buat sai rang turin alo fui ve me bokani Hamas lam thu chu in an soidan chuan he boina lo chuan na chan le amun Rafa muna boina chuan amun hi Israel sipeite en kol huam chung ania kha boina thlengpo kha an hret pui lo ni in anin soi ve thunga Israel lam be thung chuan Hamas le Palestinian helpol dangte anin ka awangin boina chingfel turin an ram sipeite an wanin rola chu Hamas ral thuam kengte hian an lo ka pa he boina hi aron internet ni ti in an thiam thu an soya chu wang chuan Israel lam le Hamas lam hian boina chuana hian abultum tu anin puton to ve ani Israel sarkar chuan Hamas ten boina an siam thar le awang hian Gaza tan puina lir theitlan lu tur jong po anti top lai lok ani ti an soi boka he boina Hamas te le Israel te indo ti to pa in remna aum theina tura malatu na saber tia kan soi thei US sarkar point he boina lo chok thar hi anon ngai ven ngalwata US sarkar point boina punlun lo tur zonga malaturin Israel sarkar po an ngen ngal nge hetiang borok te ni wang hian Israel sarkar rina Gaza tan puina lir thei phurlu tu te an handin tir lai lok le ri te po chua thui tur te puin an ngena chung te ni wang chuan Israel sarkar point October ni somni thotan ni hi chuan Gaza tan puina phurlu tu lir thei te po tlan lu le an phal le don ni te poin soyelo om ve pokani panina chuan US sarkar in Middle East atana palaya ruat Steve Witkoff le US President Advisor ni Mek Jared Kushner te chon October ni somni thotan ni hian Israel an tlawh atuk thole nia US Vice President JD Vance point Israel ron tlawh vele don bokani heng US sarkar mi poimo te hian Israel an cham chung hian Prime Minister Benjamin Netanyahu le sarkar mi poimo te an ko manga Gaza remna le mona om zel theina na rom man na kalpui zel dan turte le Hamas te nena Israelina inkahhai tuthlung an nei ti hlotlin dan turte le nakin zela Gaza ram om dan turte po an soi ho don ni soi ania tin Hamas te thu chuin an tarlan danin
an Paul hruaitu Dr. Khalil al-Haya kai hruaina hnuaia Israel nena anin remna bo zuizel dan tur ramdang palai te nena soiho turin an palai te chuan Egypt ram khopui kai ron thengle to nia soyania Hamas te hianin hemi Israel nena inkahhai ne in remna han nei ta kha hian engtin nge Gaza ram hi a zelanga Hamas te po engtin nge an malam huna an zel don ti hi an hredua chungte ni wang chuan remna palai na thok tu Egypt ram te kai Turkey ram te Qatar ram te nena thil soi ho ngai tam takan nei veatin Arab ram te mai baka Muslim ram tang rol pol te nen heng chungchang i soi ho ngai nian hriata wangin tuna hian hemi chungchang soi ho tur hian Egypt khopui kai ro a Hamas palai te hi Dr. Khalil al-Haya kai hruaina hnuaiin an thleng to ani pathumna chon October ni sompakwa pathian ni khan US khopui sang sanga an ram President Donald Trump duhlohna mi pui punkhawm huaihawt ania he punkhawm hi sap tang chon no kings protest ti in an soya New York khopui te Washington DC te Chicago te Miami te Miami te Los Angeles khopui te phei chuan mi pui punkhawm hi an tam le zual nia soinia US rampum puya mi makta duai khat chuang Trump duhlo na punkhawm a hian an chuak ni in BBC chuan an soyani New York khopui Times Square a phei chuan mi sang tam takan punkhawma poster le thuziak te kingin an aw rola an aw hla tan hian lal ro rel na nilawin mi pui ro rel na kan du asap tonga democracy not monarchy ti te ramdan pui hi du huna man chop mei turani lo the constitution is not optional ti te an aw hla hin an manga US rampum pui hian Trump du lawa punkhawm te hi mi makta doi sari vel nia chuta nia he thil thlanga hianin mi pui te hian an aw hla bera chuan Donald Trump chu mi pui aiawhten chua ro rel tu nilawin lal angin dictator angin ro rel ani ti in an aw rol dulani heng mi pui punkhawm te hian Trumpa tum ni na president ron ni le tak nuwa hian US sarkar in ramdan pui anei te palzutin a president thu nei na mangin adu lam hoi hoin ro rel na kalpui thina chu andu lo ni in an soya state governor te remti na tel lowin national guard sipai te chu state then kata athon lut thin te chu ramdan pui paljut na ani antia anni hemi pui Donald Trump dulowa punkhawm te hian US chuan tu matangin sarkar kalphung het tak federal government nuaya constitution ramdan pui het tak an neya chu tiang chuan an ram hruaitu ten ro rel nan kalpui thina amai ro chu Donald Trump patun tuma atum ni na ta na president ron nia hian chung ramdan pui an lo nei to tele ram hruaitu ten ro rel nan kalpui dana khan khatiang ang tun ma an ram hruaitu ten na an ti thinang tilawin Donald Trump hian ama du thuin a hoi lam a kalpui a chu tiang ang chuan dana palzuta ramdan pui na phut ang point ro rel na kalpui an ni tak lo an hriat awang hian Donald Trump chu mi pui ai o zo loin lal angin dictator angin ro rela chu kan du lawani antia tin hei ba ka hian Trump hian amial mate chu adu danin hremna emo hremna lek emo bana chingbok antia sarkar mi poimo tak tak te man ruam mangin adu zong ang te chu ada thamia pia ada tha tia hian an ni na tangina ban tir thina chungte ni wangchun America democracy kalpung chu Trump kai hroi sarkara hian ahim talo ni in an soya chu wangchuan America rama democracy tundin ani le thine turin Donald Trump hi abanan phutani Trump chuan hetiang anga lalpa anga min chho hi lalpa angin min chho ringota lal kanilawe kamalak na hi dictator anga ti kanilawa ram siam thatna tura thiltu takani wangin ti lo thei lo ania chung chu ma kala mi pui te hian an thathiam lo ani ti na thiam thu asai ve thungani Reuters le IPSOS ten tun haya US mi pui ngai dan an lang na chuan Trump ro rel na kalpui dana president angin ro relem ti chu mi pui ten an changa chuta chuan mi pui ngai dan za som nga pariata chuan Trump hian tuna ro rel na kalpui dana hian America president ni to te anga ro rel na kalpui lo tia ngeni ngai pol khami za som nga pariatan oma tin president ani ange in ro rel na po dik takena kalpui tia ngai pol hi za som lien oma mi pui ngai dan an la khom na hi chuan Trump pom pui lo tu za som nga pariat
an nia ti hian apum pui lam hi za somli an ni thongani Trump duhlohna punkhawm hi sarkar lam hlau thon ain boina engma chuak lem lovin thatakin an zo theinia soinia New York Police Department te chu danin an state huam chunga khopui panga punkhawm te hi mi noi khat ain an tama ma se tuma man ngaya boina siam an omlo an ti ni Donald Trump hian he boina he ama duhlohna punkhawm an nei don ti lo hriat hian thu hruaipui te sarkar lama ngen khatiang mo phurna changtu te kha boina chhuapal a hlau thona wangin state sang te po in ring turina hrila National Guard an ti hemi an raman sipai tha an chuan vor te po mi puiten boinan cho chhuapal ta ka aru kalo in ring reng tur te poin hriat tirna te po hi alo chu ve boka tin Trump pathlop tu lambe thunga ro chon heng mi pui punkhawm ho te hi tu te mo fui phur an awanga punkhawm an pu ve thoba Trump hian lamtang engoma zata nei ve tho bokani apalina chuan tunlai ramria intibuai nasatak nei Pakistan le Afghanistan palai te chuan doha khopuya inbiakna an nei zo ta kha an boina te chu chinfelani theina turin inkahhai nei an remtia rampani boina chinfel tur hian Qatar le Turkey ram chuan palai nan thoka doha khopuya hian Afghanistan palai le hemi Pakistan palai te hi inbiakna an neia anin remna chuan Taliban lam chuan Afghanistan ram chunga Pakistan sarkar do dal zonga helpol malakna an thlop lowang an tia tin rampani te chu sipai le civil te laka tharum thole tolo turin anin rem bokani karle lama Pakistan khopui Islamabad in remna kong zonnan inbiakna nei chunjom le an rem te bokani kan video ma sa pathum vela khan hemi chungchang hi kan ron soito a tunlai hian Pakistan le Afghanistan rorel mek Taliban sarkar te hi ramria anin tu boina salea ami engoma zatin nunna te pon chan a chan po Pakistan lam hian Afghanistan ram chunga hian an ram chunga helpol te hi an toma chu Afghanistan rorel mek Taliban te hian an humnia an soyawangin chumi du lo lan tirnan chuan Afghanistan sarkar vaunan tharum thona an chuat tir ni nain soya amai ro chu Afghanistan rorel pol mek rorel mek Taliban te hian chu tiang ang chu engma an ram chunga a omlo tin an tang ve thunga tin he buina lo chuna dang le pakhat chu kon non soito thina lo la shalo te kan om palta ken han seinon le taila India rama Taliban foreign minister kha ma ni loka khanaron kala chuaron kallai nge chuan Pakistan lam hian ram ria buinan siam ta chungte ni wang chuan Pakistan ina an mel makum hlun India le Afghanistan na rorel mek Taliban ten boruak than han ne in thian thatnan han nei tur kha an ngai ngam lo ni te poi hina ngai theya chungte wang chuan Pakistan hian ramri lama Afghanistan lama boina an vasiam ta nia soi thei te po nia eng po chuni sala heng rampani te in kara boina chinfelan ne thei tur chungchanga hian Qatar ram hian an ram ko pui go doha in remna min biakna an nei tira ti chuan Turkey ram tenen palai nan thok ani pangana chuan Country State Assam politics hi han thlir don nila Assam-ah hian tuna hian NDA BJP len ton rolpui hemi AJP Assam gona parisat tele party te naw dang te hian rorel nan kalpui mek ti kan throvekanga an Chief Minister Himanta Biswa kai hruaina hnuaia Assam-ah hian BJP kai hruai sarkar ti meang chuan chaktaken ron rel meka tunlai hian Himanta sarkar hian boruak grit tak an hmachhawn chu an state zai thiam Jubin Gar ka kha Singapore tual thia charang deuh khan tuipuya tui cheng lai tui finreta tui cheng lai kha thia charani wang khan hemi athi dan chungchanga hian Assam mi puite an lungoi lo ema he thila hinrin hlel atama wangin an state sarkar po he buina chingfel tur hian an Putin an karna sa hleatin an Chief Minister Himanta Biswa Sarma ngai point he buina hi thattaka chinfel aniang ti in Singapore hemi Jubin Gar ka ruang an postmortem po du tok lawin Assam-ah Guwahati postmortem te po an nei non le hialania chungte ni wang chuan hemi ama Jubin Gar da ngai sang tu zai thiam ani wangin Assamese mi puite hianin an state sarkar ina he buina tun thlenga la chingfel lo hi chingfel vat tur le hami athina chungchanga in nam noiten om phei chuan nataka remna lek tur ta point an dua chungte ni wang chuan
hami Assam-ah rel mek tu BJP sarkar hian in pressure nasa tak dong meka hei ba ka hian tunlai hian nam tlem zok tele thingpui khona na tok tu tela ka po inthlan laia an thil tiam ti hlotlin ngai an nei nuala Assam nam tlem zok paruk ahom te moran te motok te chutia le kuch ras bongsi le adivasi antia thingpui khona na tok kemi tribal nam te hian kumsang ni sompalia lok sabha inthlan atang khan Assam-ah hian BJP te hi an vote tana BJP te vote muna nar thatak an ni thina BJP te hian heng nam ho te hi schedule tribe palan kai an lo tiam to thina wangin kumsang ni som poruk le sang ni som ni pakhata Assam State Assembly an neya po khan heng nam poruk te hian in BJP hi hlomin an vote thina ni ma se heng nam te hian tun thlenga sam sarkar rina an be se anga schedule tribe pa ada tak mai lo wangin tunlai khan lung oilo na an lan tir chhotana October ni kwa khan Tinsukia district khan lung oilo na an lan tira ti chuan October ni sompukwa khan Dibrugarh ta hian thingpui huana na thok tu te hian an hlo ti pun ngia tin lung oilo na lian tak an buat sei le vele boka hetianga nam tlem zok ten schedule tribe da an ngia thar le awang le hetiang lung oilo na lian tham tak an lan tira wang hian Assam BJP hruaitu hlun MP po tumli lai lo ni to rajen gohai na chuan an party BJP chhuwa sana ani chuan a soidan chuan an nam bik a home nam hi tunlai hian BJP hian MLA BL siam thatan tuma chuta chuan a home nam te vote hlom thin ka then daran tum ti in a home mi te phatsan tu ti in a party lo omreng na thin BJP a chhuwa san boka chungte ni wang chuan a home nam hoina BJP an thlop thin ka hetia an party le an nam mi le sa mi hlun lutuk mai rajan gohai nan an BJP an chhuwa sana po hian ngong na tak hi anei lo theilowa chungte ni wang chuan ani hi chuanin a home nam ina an be se ange schedule tribe da te tin BJP sarkar poina enkol na thazok pek an du ti a hriat awangin he ngeni an nam puite lung oilo na hi zom ve in party chhuwa san ta hialani hei pa ka hian BJP ti hian Bodoland lama po an tho pui rang thin United People's Party Liberal UPPL te nena in beireng thin an mel makum hlun ti te po sei thei Bodoland People's Front te chu tuna Assam-ah rel mek NDA nuaya hian la lutin he Bodoland People Front MLA pakhat po tuna hian Assam Minister atan laklu tharania Bodoland na party in ebreng thin pani sarkar khat nuaya an tho puita hi Bodoland lama po an vote mu thin tan apui the na lai oma achan chu tuna party in hal tak pani NDA suan lu ve an ni ta ka hian heng party pani te hian NDA zom du ma sela Bodoland hemi bodom mi puite chen na hom chunga hian tho du nan lo du reng lo bok ni in Assam lampang politics lampang thir thin tu te chon an soya hetiang te ani wang hin party in hal tak pani NDA an han som lu ta amar chu Bodoland ram chung nge ya i anin ngei silo wang khan BJP te tan hian chan that lam ain chan chiat lampang an zo ve theina lai kha a omin riat an boka chungte ni wang chon Assam BJP hruaitu zinga hetianga an party na chona lian tak an hmachhawn me kha wang hian kumin November tha chung ngei hian heng namlung oilo te hi schedule tribe da tura assembly a pharman lo chuan an vote bank kan chan thei mai don nin an ria chumi ria chuan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pon kumin November tha a Assam Legislative Assembly thuthkhawm neya heng nam te hi central sarkar ina schedule tribe pa pom thenge na turin dan pharaniang ti te po alo sei ve poka hei ba ka hian thingpui huana na thokten lo sang zok pe ka an phut po ti lo thlin alani lo fo wangin BJP hruaitu te chon nam tlem zok tana tun malam songa BJP an lo thlopa vote lutak an lo pek thin chu an chan mayang ti an hlawa chu wang chona some state chunga BJP hruaitu te point ngai tu na an seng na sa hle BJP hian tuna hian Assam-ah hianin atum nina tan sarkar an siam meka atum tumna tan sarkar siam chunjom le tum hian thei to pin man la an Chief Minister lan ho tu pa bertia soi thei Himanta Biswa Sarma phei chon
atongkam le athu soina tam taka hian azonin BJP in Assam-ah hian sawrkar kan siam non ti te po alo soi ve to thina amara chu hetia chanchinthar tuna kan han thlir khona hian namtliam zok ten tilung oilo chuan an vote mu na tam tak thin khan chan ve the na hun aloin her ve the chung te ni wang chuan Assam BJP pon tanan da thar hle a an party he boot level an tia mi pui tam zok te thleng thei turin khotlem engen thingtlang khotina te veng tina te khan mala na sa zual le tur te le mi puilung oilo te thlem a BJP thop chun jom zel tura min le turin be pui na sa zo ka kalpui te po an rela chung te ni wang chuan Assam-ah hian BJP din mun po hi anging ve thea chan chu eptulam Congress sawrkar Congress lampang party te hian an hemi an hruaitu Congress hruaitu tarun gogoya fapa khapa te kha tuna hian Lok Sabha hianin borok dein Assam thalai hian an ngai na em ve a an ngai san jing mi ni ve a chung te ni wang chuan BJP hian atum thum na tan nakum lama hian assembly inthlan te lo hmachhawn don ta sela an sawrkar siam hi an changchhun jom lo ve the na hun te po kha aron in her chu kha hlom ve chung te ni wang chuan Assam politics a po hian BJP te pon tan an la ka ngai viwa achan chu Assam-ah hian tuna BJP sawrkar hian Muslim te vote an mu tam lutuk lo thina chung chu tuna rorel mek an chief minister Himanta Biswa Sarma po hian Muslim te vote tel loin Assam-ah sawrkar kan siam thei ti kha alo soi thina ni boka he ke ni Mizoram lamai na kan nai Karimganj te khung Silchar vel board te khung kan thenom nai ho ku Muslim ho tam na nia heng lai vel vote momo manglo hian sawrkar siam thin BJP hian an riat awangin tin heng lai mai ba ka apara samlama thleng te po Muslim sako betu te tam takanom ve thawa hetia Muslim te tel lo sawrkar siam thein an riat ta Muslim te vote momo lutuk lo anin riat pia lama khan amma akhang an momo lo na chana vote hlom pethin nam claim zok te lung oilo na hian ti lo tling lo ni phei chuan BJP tan po hian in ngai tu na tur hi om ve hrim hrim ani parukna chuan West Bengal lam a pho nakuma state assembly in thlan an nei don awangin Tunlai Trinamool Congress chuan an ho tu nu chief minister ni lai Mamata Banerjee hovin an party ti chaktan malak na thar an neia October ni sompako pathian ni khan Trinamool Congress hian district pathum nadia te birhum le basirhata te block le town ba ka mei chepol le thalai pol te ba ka na thok tu pol an tia ngeniang kan soyang industry na thok thin te khatiang pol roi tu thar tur kha an ruata heng ba ka hian district rang somthum panga le Kolkata ko puikhom chunga an party na bial sang an nei te enkol tu tur president thar an ruat boka hetia hruaitu thar an hanin ruata hian Trinamool Congress lam hian an soidan chuan BJP ten Hindu sakop mangin vote an zong meka chumi dodal nan le chumi vatne tur chuan nam tlem zok nam noi hnung zok te vote an hum sel theina turin Trinamool Congress hian party hruaitu an hanin siam thar le ni in anin soya tin hei ba ka hian nam noi hnung zok te an hip na tur ni te point an soya ni tin state puma Durga Puja ten chenin Trinamool Congress hian mi pui te hnen thleng pha campaign run pui an kalpui meka he an campaign kalpui mek na hian minister te MP le MLA somnga rol te chu state pum pui tum chok turin mo phurna pek an ni ba ka BJP tana MLA le MP BL an nei mek te phei chu heng MP le MLA somnga rol an tir chhuat te hian heng BL BJP nan lo en kol ve mek BJP BL ni mek a phei chuan Trinamool Congress sawrkar kai hruaina mi puite ham thatna tura malak ra sang an nei te war takawa puang dara mi puite kawa min nge turin mala turin romanna an siam bokani pasarina chun September ni somni pali a Ladakh Union Territory huam chunga thalai rolten boina na satak
an siam kha kan video khan kan non soi to kan la reng in kan ringa kha buina na satak chok awang khan kha buina a mo phur a chok hot tu nian soi sonam won chok a phei chu tu na hian police ten thu zo fia turin court case strip tak an siam saka chungte ni wang chuan Ladakh hian boruak kha an rip chhoviawa hetia boruak rip tak September ni somni palia a nu hian tuna hin Ladakh hian chanchinthar non nei le ta chuta chuan Ladakh Union Territory huam chunga party lian panni le apex body an ti le Kargil Democratic Alliance te chuan New Delhi a sarkar laipuia Home Ministry ho tu te ne na inbiakna nei an remtia he an inbiakna nei tur hi October ni som ni thotan ni hian nei October ni som ni pani ni lai ni hian inbiakna nei an remti ta a Ladakh mi puite hian kumsang ni som pakua a Jammu and Kashmir State Thendra Union Territory pathuma thendar ani khan Ladakh po hi Union Territory pek an ta amaro chu Union Territory pek an ni nu hian mi pui thlan chu MLA an la nei lawa mi pui khami MLA inthlan kha an la hmachhawn lo hrimani chu wang chuan tuna hian Ladakh Union Territory omdan hi chu mi pui ai o terorel na Legislative Assembly nei lawin tun thlengin an la omani sarkar laipuin Ladakh Union Territory hi an enkola chuta chuan an ai o in sarkar laipui ai o in Lieutenant Governor in rorel na akai hruaya te chuan IAS ten secretary na ten thoka ti khan sarkar enkol na khan thok mop maya MLA ti soitur kha an nei ve lawani ti chuan MLA nei te an du ve a heiba kha hian Ladakh Union Territory chu Union Territory a puan an ni rau chuan UT ni reng lawa state ni te po an do state a hlan ka en phota tin chu mai ba ka hemi Ladakh Union Territory huam chung hi India dan puina phalangin 6 schedule noya omve an phota tin chu mai ba ka chon thalai na zong te ta na ezon na an mu thuai theina turin Public Service Commission nei te po an phota heng an thil phut awang hian sarkar lai puinen po inbiaknan lo nei fo to thina tin sarkar lai pui te po an thei to pin Ladakh mi pui te hian heng political party lian pahnih le apex body le Kargil Democratic Alliance kaltlang hian indorna an lo nei fo to thina amaro chu khatianga an thil phut kha sarkar lai puin ati lo tlin sak tak mai lo wang khan September ni somni pali khan boina lian tak chok ta hial renga kan soi to thina BJP office te phei chun halani kha tin khami sarkar office tam tak te po hemi Ladakh thlai ro lung oi lo te hian an tong boka chungte ni wang chuan an ho tu pa he buina an rin hlel ber sonam wang chu ka phei chu man ania khatiang khan kan soi tong khan thu boi rip tak or tir tuma hemi a chanchin hi chui me kania chungte ani kara chuan October ni somni pahnia hian hemi Ladakh mi pui ai o tele Central Sarkara Home Ministry aiawhten inbiakna an han nei le tur hi chanchinthar langsar tak ni lo theilowa a chan chu October ni somni pahnia inbiakna an nei tura hian Ladakh mi puite be se angin ra tha chuangem ti chu a hunin la ron fil tura ngai taila hetia anin biakna an be se anga thilakal lo chuan boina lian jok te chokangem ama ai jok khan Ladakh hian har satna thlengem ti te po chu thil soi thiam har takania engpo chu ni sela hunin la ron fil tura ngai la a thome ti chuan atop na peratan chuan Bihar inthlan hi kanon tir fo thina kanon thir zelanga kandam zelani chuan Bihar Assembly inthlan hi toite han thir leila top na beratan kanon kan video nung pera khan kanon soi to a Bihar Assembly inthlan hi November thla nei turania chuta chuanin hemi rural lai chu NDA ho ania chu NDA tel chu BJP le Janata Dal United le party te naw dang pathum te ania tin eptulama hian Congress te Rashtriya Janata Dal te le CPI te le party te naw then khatten tang rual pol an nei ve chu an tang rual pol minga hianin mahagat pandan an tinge ngea tun hnaia hian kan video nung bera pokhan kanon soya hetia eptulam pangtang rual pol te hian inthlan an hmachhawn don ta kha chon thei photo pa tran ruala
he inthlan hmachhawn om tak ania chanchin dang dai tak mai tunluna hian han thlir ho le thur kan neia chuta chuan Bihar an Congress state president kha RJD an tanrol pui lampang khan adin na turbiala khan candidate an vaset veringut bakani he Bihar Congress president Rajesh Rama biala hian RJD chuan candidate an vaset veta an candidate chu Suresh Paswan ania chutiang ang boru kania chuan Congress le RJD tanrol na hi akhita vio mani chu tiangai theite polo ni veta achan pok man soito thina Tunlai hian Congress le RJD le CPI tangrol te hi abik takin Congress le RJD in kara hian in threat thimlo na neu ta po alo to thina kan video masalama pok onon soito thina chuta chuan RJD ho tu pa ber tejasi yada fahian chief minister candidate ni ain be saini amero chuan tanrol pui ber Congress te hian chief minister candidate tin ama hin soi ngai lo hrimhrima chuwang chuan Congress te hian rilru nei takin he inthlan hi lo zota sela chief minister candidate an puan lo mio wangin tu po an mani Congress mi le sa po kha chief minister ni theina hun kha aom ve theidon ni te pon an ngai ni mana kok sarkar siam theikapin an tangrol ho hian MLA lo nei nga ta sela chungte an nia wang chun tejasi eda failung oi lo ema Congress ama zonga alo thurol pui zong tele tunin thalang e potang rol ni ma sela Congress ta na chanchiat theina tur hi dap ve mani chu hanti tur in tuna hian an state Congress president biala khan RJD hian candidate an vaset ta tang rol theu kha candidate an in set khum ta ni ber mai chu chungte ni wang chuan Bihar in thana hian eptulam hian hetiang ang boruak an nei chhozel chuan an chet chiat ve theina hun te po kha aronin herang ti te po thil lom tak te po lo ni ve a eng po chin ni sala eptulam pang an nia hetia rore lai pai thlak tuma tanrol ahuna tanrola bial te po hanin ken thiam om taka khan free zone an tia khan ngani Congress le RJD big pheichu candidate hetian in set thu tun chuan an mi pui te vote kha akal peng lo thei si lawa an king pui berore lai NDA tel BJP le JDU tan chance tha kha an siam ve thei tlat maya chungte chu Bihar in thlan tingai nom tu te po hi alo ni ve rem mani tun tu matan chuan kan du tok le photanga kan video ron siam thin te min lo ngai lut sak thina in comment lu tak te kan lo chiar kim vek thina in comment lom thu kan soya tun tu ma po in comment lu tak te min ron zia sak le turin kan som chuwa comment lama te hian in ngai dan te ron sayula ke ni tan po hin a hlok thak ve thina ni tin likes lama te po khan in tan pui kan mo ema kan channel la subscribe lo te pon min lo subscribe sakse turin kan som chuwa tin he video hi a share dar na konga po min tan pui lo chuan ke ni chuan ting ngai na vak kan thalawa chu wangin nang ni min ngai hlu tu te hian min lo share dar sakzel turin kan som boka chu